Hello guys, hello my friend. Ngira ngo murabizi ini ya content yabaye viral mu mitima y'abanyarwanda bamwe na bamwe, ariko abantu bose nizera ko ibashimisha cyane, nizera ko nta muntu ibangamiye. Iyi content ni nziza, murayizi bayita Ndabirambiwe. Kuri umusore ndi kumwe n'umusore wo mu jeni, mbona akubisemo akagofero neza neza ngo bakita Balenciaga, agapataro keza rwose. Uyu musore rero akaba agiye gutangira atubwira amazina ye n'ibyarambiwe. Witwa iki? Banyita niyo muhoza Augustin. Urambiwe iki? Nkaba ndambiwe nakundanye n'umukobwa, ariko ndashaka kumubwira neza ngo ko yabankunda. Nanjye rero icyo nicyo shinzwe nkanjye dogiteri. Nimero z'uwo mukobwa rero ndumva ushobora kuba wazimpaye, tukaba tugiye kumuhamagara, sibyo? Uri ready? Genda banza mwazi utubazo twanjye, ninanza kutumubaza nawe ndaza kumuwa muvugane. Sawa, twagiye kanze muhamagare abanyarwandakazi. Iyi content biteye ubwoba shumi, iyi content biteye ubwoba, ntimugakine. Twagiye uhamagara umuntu akaguhana. Aro? Mwiriwe neza? Yego. Bahita Masengesho Emmanuel. Ndi umucontent creator nyine, ndi umu YouTuber. Hano ndi kumwe n'umutipe. Bahita Masengesho Emmanuel, ndi umucontent creator nyine, nkorera kuri YouTube. Hano ndi kumwe n'umutipe. Ambwira ko mukundana nyine. Yarambwiye nyine ngo mugeragereze numve. Yarambwiye ngo mugeragereze numve. Uramuzi se cyangwa urimo kumukeka? Waba umuzi cyangwa nyine urumva hari ahantu muzi so mutipe mwamukundana? Umutipe twakundana. Uwo mutipe ni uwahe? Mbese isheri wawe ntabwo uzatura? Arakubye. Abanyarwanda ntabwo wabizeye. Abanyarwanda mba nawe babwiye, nkongera nkababwira nti ibi bintu ni danje, dore nk'umwana w'umukobwa aradukutse. Sinzi ngo bigenze bite. Dukora iki? Ngira inama musore, nogere muhamagare cyangwa mwihoreye? Reka nze muhamagare mugure. Reka tumuhamagaze yose mukadinda. Arakuyakanye nyine. Nese Petero ndi bari numwa bose. Aro? Kwisukupa sukagenda. Ko wayisukupa? Isukupa? Ntabwo ari jewe. Wowe se ngo ntabwo ari wowe? Neze Ndabirambiwe cyangwa urukundo bamubwiye. No nyine. Barimo mubwira wike. Uwo muntu? Mbese ntabwo ari uko turimo tuvugana koko? Ntabwo ari uko turimo tuvugana ko bisiba ngombwa nyine ko nkoresha indi telefone kubera ko nawe ngo magado wari uyikubye? Oya, ntabwo ari cyo ari telefone. Nari namubwiye ngo ndi umucontent creator, banyita Masengesho Emmanuel, ariko kuri YouTube nkoresha amazina yangu tuyipanye. Nurumva? Hano nari ndi kumwe n'umutipe wo muri content dukora bita Ndabirambiwe nyine, niyo gutetinga rabi nyine n'ugutetinga nyine. Urumva? Nari ndi kumwe n'umutipe arambwira ngo ni sheri wawe, ubwo ngo nyine byazipfa ko n'ubundi neze ngo hamagaza nimero nyine kuko mwayamaze kungu. Ariko wenda nawe yakuvugisha nyine mukaganira ntari. Ari navugisha. Wemeze bite? Ko wanyanze hose? Tuntu ndi gukora se haburi butwangera? Tuntu ndi gukora haburi butwanga? Iko nashatse kubishyira kuri kamera, uri kumva? Kugira ngo yende urebe ukuntu nagukunda. Hari ikibazo se wajyaye na byagutwara?
ntacyo. none ndumva nyine mwavuganye sibyo ngaho gira nk'ijambo rimwe umubwira nyine dusoza gira ubutumwa umugenera ntabwo uri kunyumva se haro yewe aguye mu mazi se ngaho gira ubwo mugenera dusoza buryo bitaza no kubandira ikintu namwifuriza nuko namukunda sawa ndumva ntashobora kuba